नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहवगु जाति उड्या जाति हे उडा जातीय मुसिका उडा गतिविधि उडा व्यक्तित्व नाप खलबला दुठ्यागु ज्याजो उडा समाज न्यबोया ठोख उडा स नेनेगु लोमंका दि मते हरेक बुधबार सुतोसिया चेटटे इलनसे गुटटे इटक जी बिगिन तुलाधर नाप ज्याजो उडा स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक रेडियो उपत्यका चैनल सफटिकु मेगाहज न्याना चुना दिपि सकला न्यानामी भाजु मेजु पिन्टा दुनुगला निसे लस्कुस्ना प हना बना टाइचुना ठोख ज्याजो उडा समाज न्यबोया रेडियो उपत्यका चैनल सफटिकु मेगाहज परिकल्पना स न्याना चंगु उडा स ज्याजो ठौछि छ सिकपिने न्याने निसा व सुई सुंगु ज्याजो रुपे जनावेछनको ज ज्याजो उडा स थास त उडा तेगु गतिविधि उडा तेगु मुसिका उडा समाज आबद्ध दुपि विभिन्न व्यक्तित्व र पखलाबला यासे वेक अप इन समाज बेचंगु योगदान चर्चा परिचर्चा यागो आज गया टाई निसे उडा समाज ख्वापौ कठन्यान वेचुंगु ज्याजो निसा व सुई सुंगु ज्याजो रुपे जुना वेचनको जुल ज्याजो उडा स ज्याजो हरेक बुधबार सुतोसिया चेटटा इरनिसे गुटेटा इटक रेडियो उपत्यका चैनल सफटिकु मेगाहर्ज तरंग रेडियो उपत्यका.com.npn हलियंको रेडियो उपत्यका बेबी जचुंगु सामाजिक सञ्जाल पाखे निनाचना दिगु ज्याजो खट ज्याजो उडा स अवश्य उडा स ज्याजो न्याकासनो गुठुगुले ठोकुने माहौल खनाउ खसा गुला पर्व सुरुजि दुगु गुटु तर यसा तबिन कोभिड महामारी हुने हैन उडाटेको गुला बाजा चाहिँ स्वयंवी हुनेको अलि स्वयंवी हुन धर्मकर्म यागुली राथे गुला बाजा संरक्षण समितिले पनाट बिगुटु रासिने इले कोभिड महामारी न्याय निठ ब्लु ब्लु तत्वे वे हुने ठुकुसिन गुला धर्म प्रभावित ज्याचंगु जिस स्याचंगु ए जुनी उडास ज्याजो मार्फत नि चिकपिन्ड छु इना पेना चुन रासि मुहामक छेन प्याम मजाइदिले इना पेना चुन गुला पर्वले स्वयंवी हुने माछन सामाजिक दूरी तैदिस मास्क स्यानिटाइजर युजना स्वयंवी जास अले हगु मने आस्ततया सकबर छेन प्याम मजाइदि त इना पेसे त गुला धर्म या लस्ता जे नम बुद्ध या भजन छगु चिकपिन्ड नेबै चुनगु जुल ज्याजो उडास ज्याजो स जय नमो श्री बुद्ध
जुजु कुबेरान द्रव्य लाएका बिजा वायुदेव ध्वज भएका अग्नि देवन धूप थनका वायुदेव ध्वज भएका अग्नि देवन धूप थनका वरुण नाम नाग राजाना जलधारा आएका बिजा जय नमो श्री बुद्ध भगवान लुम्बिनी मनसा बिजा महादेव दमरु थाएका नारायण शङ्ख पोएका Nipusungu jenamo udaya medu kahna chaka chikma lasko shiana chana jajo khata udasa jikha chikpin janya kami begin Tuladhar thoka radio patika chena saftiku mega harja taranga jajo udasa thau jisa chikpin hane Nissa wo sui sungu jajo jana wechino tuku ile thona udate sa nyaka wechungu bidiwiare kho nyebego aju kaya chana tuku jajo nyaka chana ko jam udate bidiwiare moyago aju kaya guda sama jana jungu tuku paribese jisa thago bidiwiare ko thanya ki manego sandesh bigo aju kaya jisa tuku bidiwiare kho chikpin hane nyeboi chana ko jam ke niti chakpani pasa prem hira Tuladhar thona uda bidiwiare kho chikpin nyeboi jongru tasa nyene ba ke uni ugu bidiwiare kho jajo udase jajo ya dakle na pangu bo उदा विधि व्यवहार अन्तर्गत ठाउँ सुसिना न्यकु पिक भनेको बारे छु खन्यतन जन सुसिना दक्ष दुने थिथि ज्याजो या मागु चलन कठ सिपिने नाम स्वयम्भू हुना न्यकु पिक भनेको बौद्ध महायानी वज्रयानी पिने चलन दु गुला ठोपारो निसे यला ठोपारो टके दुने न्यकु पिक भने ठुगु न्यकु पिके त पञ्चामृत पूजा भतया निस्ला तया स्वयम्भूया बुद्धाचार्य बिन्छ पूजायना दस्तुर कया न्यकु पुइकेको ज्यायै ठन्यकु पुइकेको न चुए स्वयम्भू महाचैत्य जगबा वे गचा हिला पुइकेको न चलन्दु तर ठाउँको ने न्यकु पुइक वैपिन आपा डुगुली छक्कोल च्यामछुमिसिगु नाम न्यकु पुया हुला बाज थाना स्वयम्भू महाचैत्य अजिमात्य शान्तिपुर टक चाहिले गुया थबले बाज थाइपी गुरुपी नाप छेज पिन चाहिले ठुक्टा दिवंगत जोमस्या नाम नाकया मन्त्रोच्चारण याना न्यकोपै ठुक्टा दिवंगत जिया वम दुर्गति वनेगु पाखे मुक्त जिया सद्गति प्राप्त जी तैगु विश्वास कया ठन्यु न्यकोपै केगु यानवै जंगु ख छि बौद्धते श्रृंग भेरी जाटके उल्लेख यन्तागु खया टकया ठाउँ टक सिपी सुगति लायमा टका काम नयना ठन्यकु पुइकेगु यानवै जंगु ख ठन्यकु पुइकेगु बारे सिंह भेरी जाटके ठुक्ट न्यपय टाउडो नापा नापा ससी पतन धैगु देशिया सिंह केटु धैम जुजु गुला लक्ष्यंक न्यकु पुया त्रिरत्न वन्दना याना चैत्य पूजा याना चंगु ज्याचन वहे देशे ब्याडा छम न दैचन उम ब्याडा ठ कलाट प्राणी हिंसा या मजुटका गौसा नि प्राणी पिन्साना जीविका यन्छन थनो उम ब्याडा प्राण तोतल कला मन थ भाटे नापन्टु सतिवन वन निम ठ ठगु कर्म भोग्य आधार कठ ठ ठगु नपुलिन वन उम ब्याडा ठुगे शशि पटन देशे छम ब्राह्मण या छे लैना तम मेया पाठे चौवन सत्य धर्म पालन याम ब्याढनी ब्राह्मण या कुले गर्भे चौवन पाठे दया छिला देव ब्राह्मणी या मचा बुल ठुकुने लैना तम मेया न मचा बुल उम ब्राह्मणी मचा बचा ढिकजिया वसेली व यान वगु पुण्य याना पूर्वानुस्मृति दैवल व मचा वयठगु छेन्दुम मेचा पूर्व जन्म ठ भाट ख ढका सिका
उम मेच र बालक बिजायना लैन तल कठा थे ब्राह्मणी जा वो मेचा टर गज्यावल छनु ह्याब्ले थे मे जो वोंबले मे या लटोने प्याचाया खुशी वोंबले ढुछम वया मे या दशाना नया क्वेन जक वान्छया जंगले वन ब्राह्मणीय पूर्वजनीय जन्मया भाट मे मखना माट्टुमाला चोंबले खुशासिदे क्वेन डोखना ठोजिम मे या अस्ति ख दगा नुग मछिङका वो क्वेन फुक्क डोंचिना ओके दियोनी फिया चाहिते देका बन्द नयाना चाहिला छे लेहा वया जुगु फुक्क खठा मा बौ पिण्ड कने खुन सुते अस्ति दुने तया देका तागु फिया चाहिते छपुन्य कुटिया छपुन्य कुपुया बुद्ध धर्म संग त्रिरत्नय नागया पञ्चोपचार पूजायाना न्यकु पुया दुर्गति मोचन जुया सद्गति प्राप्त जीमा ढका निनी भक्ति भाव याञ्चन नाप जी ठुगु पूजा यानाय प्रभाव वो गुल्न अपराध यान्तगु वो फुक नाश जुया मड्या वनमा ढैगु भावना याना पूजा याञ्चन ठुक्ट निनी पूजा याना चोचो सुई छनु या दिने मे जन्म कय चोम ब्याडा ब्राह्मणीय एकाग्रता याना फुक पाप नाश जुया बाला म सुन्दर पुरुष या रूप धारण याना टिया डगु न्यकुटी ती जक बिहावया पूर्वानुस्मृति दुम जुया धन्य धन्य प्रिय छंगु भिंगु विचार छंगु पुण्य प्रभाव जिपापी या त उदार या त थागु खन्याना ओम ब्राह्मणी आश्चर्य चाया छि जिम प्राणनाथ ख दैगु सिका छिपी निम्म टेपो जया जीवन हनचन ठुक्ता जीवन हनचन छनु उगु देशया जुजु परलोक जुसेली दक्कुसिगु सहमति कठ नेकुली उत्पत्ति जुम उम महापुरुष या त उगु देशया जुजुलेया पिंगु दिने सिंहासने तया राज्याभिषेक बिल नेकुली पिहा वम जुगली सिंह केतु जुजुरका नामकरण या त ठुक्ता ब्राह्मणी न नेकु पुया पूजा यागुनी देश रानी तक जुगु थ पूर्व जन्म या भाट या सक्ता पाप कर्म नाश दिया वना दे या तढम जुजु तक जुगली नेकु पुया पूजा यागु तस्क तढंगु पिंगु ज्या पापा ठोन्यकु पुइके गुज्या पुण्य भूमि नेपा काले स्वयंभूया नप स्वनिकले हे ठौ तक न चले ज्या जंगु तनी ठुक्ट नेकु पुया पूजा यागु या पुण्य पाप नाश दिया पिंगु गति वनिगु पुण्य प्राप्त जिगु जुगली सुन देवंग जुल्की स्वयंभू वना न्यकु पुइक वनिगु चलन ठौ टक चिसा यानवै जनगुटो ठोय जले नेपाल सम्बत 1119 पिडंगु उदय समाज पिठंगु उदय समाज सामाजिक नियम सपुचा सुसिना न्यकु पुइक वनि मागु ख उल्लेख यान्तु अथे नेपाल सम्बत 1131 कौलाका दशमी कुनु पिडंगु उदय जातीय मृत्यु संस्कार सिसा निछेन दक्षि तक विधि ज्याजो सफोजा न्यकु पुइक वनिगु बारे ठटे चैटगुडु स्वयंवी गुलाया गुम्पुनी टुंगा न्यकु बाजं गुला बाजं पुजाना निस्ला बिगु बाजं थाइपिन त तेवा बिया थपिन नाप चाहिलेगु बाजं थाना स्वयंवी द चाहिलेगु कोइको जिसुबाइदे छन्जुना सहकारी पासा प्रेम हेत लारे जुएटा वेकन बिदिवारे बारे छुपुटी ज खजित न्याबदिला उडा समाज पिकान टकु सपु पाखे न्याबगु ठुगु बिदिवार सिकपिन छन ठगु जीवने अमल्यना लागुगेना इंकिरहेको आशा भलसना जे कहि चिनुतला सभ्य व बालाको समाज निर्माण यागु जुति पासे पामयको छ ज्याया निफुसा जिगु जातिको जिगु समाज जुति हामीले बालाको जिरहेको आशा भलस कासे जे आरसे ज्याजो छ बचाको डिपा पाखे भने डिपा दुका ठुगु आया उडा गतिविधि बुखै रुपे जनबेपछि ज्याजो उडा छ ज्याजो छ ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले आफ्नै अत्याधुनिक पीसीआर ल्याबमा नमुना परीक्षण गरिरहेको र हालै बिरामीको सुविधाको लागि घरघरमा पुगेर स्वाब कलेक्सन सेवा सुरु गरेको जानकारी गराउँदछौं। थप जानकारीको लागि मोबाइल 980212 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विदेश जाने सबैको लागि मान्यता प्राप्त पीसीआर टेस्ट पनि गरिन्छ। ग्रान्डी इन्टरनेशनल हस्पिटल, प्रोभाइडिङ बेस्ट अफ केयर विथ कम्प्यासन। मेरो सुपर कति प्यारो अरु पनि होला राम्रो
तर पनि मेरै सुपर प्यारो पहाड हेर तराई कति सुन्दर हाम्रो बाधा भने कति हो त्यसैले सुपर स्प्लेन्डर प्यारो घाम लागे हुन्छ धुलो अनि पहिलो पहिलो त्यसैले त सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो सबैलाई सुहाउँदो हिरो स्प्लेन्डर नै प्यारो हामीमा छ हिरो हामीमा छ हिरो गनौचित न्यापय समस्याला मडुला यनिगु क्षमता मोज्या चोंगु खला यदि खसा थौ हे जाँचेन दिस न्यापया लुया लक्षण त न्याप्न मो टाइगु न्याप हालिगु न्याप्न पिपोइगु नवइगु न्याप सेगु इक्कुसे सुनिगु न्याप गप लुया वरिष्ठ विशेषज्ञ डाक्टर झिकेटु निशुल्क परामर्श नीति हरेक बिहिबार निनसिया पेटा इले ग्रान्डी सिटी हस्पिटल ज्योति भवन कान्ति पथ ये टेलिफोन नम्बर 416350 41633700 Grandi City Hospital, providing best of care with compassion. ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल थगुहे अत्याधुनिक पीसीआर ल्याबे कोरोनाय नमुना परीक्षण यानावया चंगुदो आवया बिरामिया सुविधा नीति छेवना स्वाब संकलन सेवाना सूर्यागु जानकारी बियाचना थप जानकारी नीति मोबाइल नम्बर 9802 025 35 स्वापु तया दिशा नाप विदेशी वनी पिन्त पीसीआर टेस्ट या मान्यता प्राप्त दुगुना जानकारी बियाचना ग्रान्डी इंटरनेशनल हस्पिटल, providing best of care with compassion. जबदेखि स्कुटर आयो सबले स्कुटर त केटीको लागि हो भन्थे त्यसपछि युनिसेक्स स्कुटर आयो यानी केटा र केटी दुवैको लागि तर आजसम्म कसैले यो स्कुटर फ्यामिलीको लागि हो भनेन तर प्राय हेर्नु भयो भने स्कुटर चलाउने चाहिँ फ्यामिलीको सबै हुन्छन् बुबा आमा दाइ भाइ भाउजू सबै त्यसैले हिरोले ल्याएको छ नेपालकै पहिलो फ्यामिली स्कुटर हिरो डेस्टिनी 125 जसमा छ गजब पावर र i3s प्रविधि बाहिरै तेल हाल्न मिल्ने ठाउँ टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन जस्ता आकर्षक फिचरहरू तपाईको फ्यामिलीलाई पर्फेक्ट फिट हुने गरी हिरो डेस्टिनी 125 मेरो फ्यामिलीको नयाँ मेम्बर ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल थगुहे अत्याधुनिक पीसीआर ल्याबे कोरोनाय नमुना परीक्षण यानावया चंगुदो आवया बिरामिया सुविधा नीति छेवना स्वाब संकलन सेवाना सूर्यागु जानकारी बियाचना थप जानकारी नीति मोबाइल नम्बर 9802 025 35 स्वापु तया दिशा नाप विदेशी वनी पिन्त पीसीआर टेस्ट या मान्यता प्राप्त दुगुना जानकारी बियाचना ग्रान्डी इंटरनेशनल हस्पिटल, providing best of care with compassion. बाखान डबु लोक बाखान वा आर्निक बाखान यनिगु छौ डबु थो बाखान डबुले छिगु जखा एक घटना हनाटगु बाखान यनिगु कनिगु डबु बाखान डबु छमछम मुनु छौ छौ टप्पगु सकु खा गुली बाखान गुली प्याखा गुली चिना खा मुनु ते जिन्दगी या ठीठी पछि बाखान बनेगु बाखान यनिगु जाचो बाखान डबु रेडियो उपत्यका छौ साइटिक डबु बाखान डबु न्यना दिस न्यंका दिस छि सक्सिया डबु बाखान डबु वापटिका हरेक शनिबार निनेशिया छटटे इलोनिसे निटा इटका शान्तरा साकेलिसे बाखान डबु नेवा मिडिया प्रालिया पिठना टिकी झा वापो नेपाल भाषा खेले बिस्का मसिका डुगु वापो वना दिस वंका दिस टिकी झा वापो हरेक बुधबार सोया दिस वार्षिक ग्राहकेन व्यवस्था दु सम्पर्क 9841 63 35 31 9841 63 35 31 गन नेवा अनतिक झा Admission open for playgroup at Modern Newa English School, Nararmar, Kathmandu. Phone number 4249350 4249350. माँ भ्याया संरक्षण शिक्षा स्तरीयता ठोये ख जिमीको स्कुल या विशेषता Modern Newa English School, Nararmar, Kathmandu. Phone number 4249350. A multilingual school dedicated to quality education through mother tongue. Join us. रेडियो
कुसी बचाको दिवाडुङका हाना छ लस्कु सेना सुना ज्या च ख उडास लजि ख चिकमिज याकामी बिगिन तुलाधर ठोक रेडियो उपत्यका चेना सफ्रिको मेगा हजार टारंग जज उडासले आरस जे निकको बेटिन बुटो निकको उडास त छ हरेक वास उडाटेको गतिविधि उडा समाज यान जंगु विभिन्न ज्याजोय गतिविधि उडा समाज प आवर दुगु खला पुचय विभिन्न ज्याजोय जानकारी पिगु आजुकया जिजन ठुगु भो उडा गतिविधि बुखै रुपे न्यबय वेचिन उजुल टुके निति बुख चोया ग्वालेन्टी पिख सुगर रत्न सिन्डोराका अले बुख संकलन दिम उडा समाज प्रचार छान्ते भवान तुलाधर ल बुख बोना जित ग्वालेन्टी गुडु सहकारी पासा प्रेम मिला तुलाधर पाखे थास ठोय बुख यन पाखे हुने ज्याजो उडा छ ज्याजो स ताम्राकार गुला बाजा खलाया मट पूजा वर्ग मार्गी तैसन तस्काहे हना बन तया हना वया चंगो गुला पर्व सुरु जोगुदु गुला सुरुजी न्य ये या ठीठी बाजा खला पिस नासा पूजा बा मट पूजा याना गुला बाजा या सुरुवात याना वइ चंगुदु ठोये झोले ताम्राकार गुला बाजा या ठुक्सिया मट पूजा कोभिड-19 या हुनी ज्यास्न पूजा या दुज पिंजको चना कोचाको गुदु मट पूजा या झोले मरु या नासा दिय या खलय बाजा गुरु व खलय नाय चैतन्य राजा ताम्राकार पिस पूजा या न दिगु दुसा ताम्राकार तेगु धा बाजा या न पूजा या गुदु ठुगु अवसरे खलय बाजा गुरु स्वतन्त्र बहादुर ताम्राकार जु दिय ल्यागु निम्ति खलय ज पिन्ट धा बाजा ल ल्यागु न यागु खसा खलय ज पिस नृत्य नाथ या त स्मरण यासे दिय ल्यागु न यागु ख ठोये चले बाजा गुरु या त पारिश्रमिक कठ नगरपालिका देछागु मुख सुइडो तक्कादा बाजा गुरु स्वतन्त्र बहादुर ताम्राकार पाखे बाजा या विकास या निम्ति कोसे हे दुटिने त बाजा खलय नाय भाजु चैतन्य राजा ताम्राकार या त ल लान बिया दिगु ख बाजा गुरु या ठुगु उदार भाव या त कदर याना बाजा गुरु स्वतन्त्र बहादुर ताम्राकार या त खला पाखे आपलो सुभान देछागु दु मेजु मनिका देवी स्थापित भैन चन्दा बिल उड्यातेस दान धर्मया ज्याखे थागु पलाय त तपला याना थागु जीवन याका वइचंगु दुसा ठुगिए झोले क्षेत्रपाती निशुल्क चिकित्सालय या त ठाउँ या कोभिड या इले छग भैन मेजु मनिका देवी स्थापित जु चन्दा बिया ग्वाली यान्दी गुदु उड्या समुदाय दुने मख कव या म्यामचा व ठाउँकने ठामुरी चना दिम वेकल ठाउँ या लकडाउन या अवस्था त मध्यनजर तया ठुक्न या भ्यान चन्दा ब्यादिगु ख लोगी पिनिगु उपचार या ज्याखे क्वाट्टुको टिब जोवन माडका मनन्तुना ठाउँमा रत्न देवी स्थापित व अब मानिक मान स्थापित या तन लुमङ्का ठुक्न या पुण्य ज्या वेक मेजु मनिका देवी याना दिगु ख वेक या ठुक्न या ग्वाली या त कदर याना चिकित्सालय पाखे सुभान देछागु दु वेक मैजिया ठुक्न या उदार भाव या ज्याखै त कया स्थापित खल या नोको भाजु नन्दमान स्थापित जो न प्रशंसा पोंगा दिगु दु नाप लोक कल्याण या ज्याखे उड्या त न्याचला चोनि मागु खेन वेकल आशय पोंगा दिगु दु यत्खा बाहया वज्र धातु चैतिया दर्शन पक्ष सोनिग बौद्ध धर्म खेले तस्कन चोन्यागु थाबय रूपे स्थापित जवै जंगुदु ठन्या ठिठी बाले ठिठी कठय चैते ची भात नि सोनटागुदु ठुक्न चैते ची भाले बौद्ध दर्शन या आपलो ज्ञान त न दुठ्या कटागुदु श्री भास्कर कीर्ति महाविहार यत्खा बाहया तग्गोगु धर्म धातु चैते त्रयोदश भूमि न दै जंगुदु महायान वज्रयान परम्परा बुद्धत्व प्राप्ति या निम्ति 10 भूमि ढका झिउ भूमि कनाटागुदु ठुगु झिउ भूमि या ना कया वनिबले प्रमुदिता भूमि विमला भूमि प्रभाकरी भूमि अर्चिस्मती भूमि सुदुर्जया भूमि अभिमुक्ति भूमि दुरंगमा भूमि अचला भूमि साधुमती भूमि धर्ममेघा भूमि ख ठुबु भूमि मेगु स्वंगु भूमि चुए दै चंगु दुसा ओ स्वंगु भूमि या त समन्त प्रभा भूमि निरूपमा भूमि व ज्ञानवती वज्र भूमि या ना ब्याटागुदु खास याना बुद्धत्व प्राप्त याय निन्ति ठुगु भूमि या त स्वाने ट्वाठय रूपे बौद्ध दर्शने न्यथना तागुदु छगु भूमि पार जीव अथवा छत्वाठ था वनि व मेगु ट्वाठले पलाटे थे मेगु भूमि स बुलु बुलु आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त याया बुद्धत्व पाखे था वनिगु स्वाने ट्वाठय नाख 10 भूमि ठुगु 10 भूमि या विषयले
असंग दस भूमि नाय शास्त्रीय बालग वर्णन यान्टागुडु प्रमुख डेटा भूमि यात विशुद्ध यात ठुपी चिता गुण मरेक मगाटैगु बौद्ध खेले मान्यता दैचंगुदु ठुगु चिता गुण श्रद्धा दया मैत्री दान शास्त्र ज्ञान लोक ज्ञान नम्रता दृढता सहनशीलता व तथागत पूजो पस्तान ख मनुख ठिठी जन्मे ठिठी कठय कर्म यान वैचनिगु कठ कैटागुडु ठुक्त ठिठी कर्मट मध्ये नापाए जन्मे भिंगु कर्म सञ्चय यान वगु दत्तासा बोधिसत्व जुइबे सिके सम्बोधि प्राप्त यागु तीव्र अभिलाष दैजनी ढका क्यागु यान्टागुडु ठुक्त पुण्य सम्भार युक्त जिया बुद्ध या सन्मुखे बुद्धत्व प्रार्थना याना हे जग बोधिसत्व जुइ फैगु कठ कैटागुडु उम मनु बोधिसत्व जुइ ढुङ्गा क्रमशः ठुगु छिगु पारमिता पूर्ण याना बुद्धत्व लाभ जुइगु कठ कैटागुडु ठुगु झिसोंगु भूमि यात विशेष कठ व्याख्या विश्लेषण याना बौद्ध दर्शने न्यवयाटागुडु उकि यत्का बहाया वज्र धातु चैत्य ढैगु बौद्ध दर्शन या प्रतीक रूपे काफो आध्यात्मिक उन्नति निम्ति यत्का बहाया चैत्य यात बालक ठुइकेगु यानुन मागुडु ज्याठ जिठी उडा तसे न्युगुगु डोज खोप काल भाइरस विरुद्ध या न्युगुगु डोज खोप का बाकी दनिपि उडा ज्याठ जिठी पिन्छ श्रावण 25 व 26 गते ठिठी थासे खोप केन्द्र वना खोप कागु जायागुडु स्वास्थ्य सेवा विभाग खोप महाशाखा योजना कठ ठोय साउन 25 गते निसे कोभिसिल्ड या न्युगुगु डोज पिया चोपी खुइ न्याद सोया चुए या ज्याठ जिठी पिन्ट खोप बिगु यागु ख कोभिड भाइरस या लोच तस्कहे ज्ञान पुगु व उकि सुरक्षित जुइमा ढैगु मनसा कठन खोप कागु जायागु ख गुला पर्व या चले चाहिलेगु यानचंगु चैते उडाटेस गुला पर्व या तत्सत महत्व बिया बुद्ध व बुद्ध विराजमान ज्या चंगु चैते या त पूजा यानवै चंगु दु 2078 साल श्रावण 25 गते सोमबार गुला ठोपारो निसे लक्षी अंक गुला पर्व न्यागुदु गुला पर्व बले विशेष याना महायानी चैत्य रूपे स्थापित ज्या चंगु स्वयंभू महाचैत्य विराजमान ज्या बिजाम बैलोचन तथागतीय दर्शन याना ठुगु महाचैत्य चाहिलेगु प्रचलन दै चंगुदु ठुक्ट ये ठिठी थासे दै चंगु चैत्य यात गुलाया अवसरे चाहिला आस्था तया पूजा यागु तक यानवै चंगुदु ठिठी थासे ठुक्ट स्थापित चैत्य नापा मूर्ति मडै चंगु अवस्था दु खसा लिपवया मूर्ति तेगुन प्रचलने दैवगु ख बुद्ध काले चैत्य या त चेतिए खगुन ठिकेगु यानवै चंग खसा चैत्य बा चेतिए त बुद्ध काल सोया न नापा दैका तगु व पूजा स्थलले अस्तित्व या रूपे दै चंगु ख आपल थासे लिच्छिबी कालीन चैत्य त ठाउँ टक न दै चंगु दु ठुक्ट लिच्छिबी कालीन चैत्य दै चंगु था बय ना काबले ते बाहा ब्रह्मत्वाय मुसुम्बा आदि ज्याजंगुदु चैत्य बौद्ध दर्शन यात उजागर यागु ज्यान यान्टागुदु जी एकको सुभाय देशना सुना सहकारी पास प्रेमिन तुलाधर ले बुख चोमी व संकलन एनादीपी सुगर रत्न सिन्द्राकार व भवानी तुलाधर जिएटा वेका पिछा बुख चोया ग्वाली जिता गुयान दिला वेका पि निमेष एकको सुभाय लिसे बुख बुन दिम सहकारी पास प्रेमिन तुलाधर न एकको सुभाय देशसे छौ इनाब जिचिक देना सुना चिकनी गुन छुकु ठाय बुख उडासा मार्फत टेक मुन्डु ख उडासा मार्फत ढागु मुन्डु खसा जिमट सपोर्ट दिछ उखे नीति चिकु उडासा माजे याक्ति गुना सपोर्ट दिले ढासा जानकारी जिता वेगु छ विषय आरसे बच्चा हाको टिपा पाक्यो ने ज्याजो उडासा जेजुस ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल थगुहे अत्याधुनिक पीसीआर ल्याब कोरोनाय नमुना परीक्षण यानावया चंगुदो आवया बिरामिया सुविधा नीति छेवना स्वाब संकलन सेवन सूर्यागु जानकारी पियाचना थप जानकारी नीति मोबाइल नम्बर 9802 025 35 स्वापु तया दिशा नाप विदेशी वनी पिन्त पीसीआर टेस्ट मान्यता प्राप्त दुगुना जानकारी पियाचना ग्रान्डी इंटरनेशनल हॉस्पिटल providing best of care with compassion. जहाँ गए पानी बाटो जस्तो भएनी छोड्दिन साथ तपाईँको जस्तै बाधा आए पनि किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु तपाईँको जोसु तपाईँको हरेक क्षेत्रमा
साथ हुँ सधैँ तपाईको किनकि म हिरो एक्सपर्ट हुँ अफ-रोड एडभेन्चरमा रमाउनेको पहिलो रोचाइको बाइक जसमा छ 18.4 HP इन्जिन ड्युअल पर्पोज टायर र रियर मोनोसक प्रविधि हिरो एक्सपल्स 200 हामीमा छ हिरो नेवा मिडिया प्रणाली या पिठना टिकी झा वापो नेपाल भाषा खेले बिस्का मसिका डोगो वापो वन दिस वंका दिस टिकी झा वापो हरेक बुधबार 6 दिस वार्षिक ग्राहक न व्यवस्था दु सम्पर्क 9841 63 35 31 9841 63 35 31 गन नेवा अन टिकी झा बाखान डबु लोक बाखान वा आर्निको बाखान यनिको छौ डबु थो बाखान डबुले छिगु जखय घटना हनाटगो बाखान यनिको कनिगु डबु बाखान डबु छमछम मुनु छौ छौ टप्पगु सकु ख गुली बाखान गुली प्याखान गुली चिना ख मुनु टे जिन्दगी या ठीठी पछि बाखान बनेगु बाखान यनिगु जाचो बाखान डबु रेडियो उपत्यका छौ साइटिक डबु बाखान डबु न्यना दिस न्यंका दिस छि सक्ष्य डबु बाखान डबु वापटिका हरेक शनिबार निनेश्या छटटे इलोनिसे निटा इटका शान्तरा साकेलिसे बाखान डबु जहाँ जहाँ गए पनि बाटो जस्तो भए नि छोड्दिन साथ तपाईको जस्तै बाधा आए पनि किनकि म हिरो एक्सपर्ट हुँ तपाईको जोस हुँ तपाईको हरेक च्याको म बलियो साथ हुँ सधैँ तपाईको किनकि म हिरो एक्सपर्ट हुँ अफ-रोड एडभेन्चरमा रमाउनेको पहिलो रोचाइको बाइक जसमा छ 18.4 HP इन्जिन ड्युअल पर्पोज टायर र रियर मोनोसक प्रविधि हिरो एक्सपल्स 200 हामीमा छ हिरो रेडियो उपत्यका गाउँको सी बचाको डिबाटुङका हाना चिकचिक्न लस्कुस नापो हाना बनाटै चुना जिखा चिकमिन जहिया कमी बिगिन तुलाधर ठुक रेडियो उपत्यका चैनल सफ्टको मेगाहर्ज तरंग थोया पुरास जाजो छ निसा वो सुई सुंगु जाजो रुपे चिकमिन गने हाइ चुना उजर ठुए जुले आ रासे छि ठुकु जाजो लिपांगु पे थेनु लिपांगु पे खला मासा थिस हरेक वास सम्म उडा व्यक्तित्व ठुकु जाजो छ बना वेक अप नि नुगु ख स चिकमिन गने तय व छ उजर ठुए जति ठौ छ म युवा व्यक्तित्व ठुकु जाजो सब बना वेक या नुगु ख वेक न याना छ गतिविधि चिकमिन नेबेगु आज गया ठुकु जाजो न्याका चुना उजर विगत 16 पेरा न्हने से इंटीरियर डिजाइन आखा बना फ्रीलान्स रुप ज्याना चुना दिम व्यक्तित्व युवा व्यक्तित्व ठाजी वेक हैट निसा तुलाधर न पछि खना वाला व्यक्ति नउजल केतला ठोकने इंटीरियर डिजाइन को हे महत्व ठोकने विस्तार विस्तार आधुनिक समाज बोलन वे चंगु इंटीरियर डिजाइन था सट स ठगु छेगु ठ बालाक्यो चिचि हगु ठाय तुना गुको ठ अझ इंटीरियर डेकोरेशन मार्फत इंटीरियर डिजाइन मार्फत जिस ठगु ठा ठगु छेट भिंकीगु ये चुकिगु पिचुकिगु ले ठा अनुसार ठगु सामान गुको ठ ठासे तेउ विभिन्न कठया आयाम र ठुगु इंटीरियर डिजाइन न सम्बन्धित जे ठकुने आधुनिक छेदेखिको प्रचलन देवे छौं इंटीरियर डिजाइन न एको ठगु छे त आकर्षक देका बालकीको लकस ठकुने ब्लु ब्लु बोल्न वे छौं ठुए छोले ठौ छ सम युवा व्यक्तित्व गु टाइ निसे इंटीरियर डिजाइन आखा बना इंटीरियर डिजाइनर न पछि खलामला व्याख्या तिन गुजल वे कतलो आदर वंगु पेड ह्य निसे इंजीनियर ज्या याना दिगु खलासिन वे कना पछि छ इंटीरियर डिजाइन देगु छुक छे देखिबले सुजु खपिचा यामा टुके लागत गोली दि टुके महत्व छुडु रह्यो त यावत खना प सम्बन्धित ज्या युवा व्यक्तित्व ढा निसा तुलाधर नपछि छ खलाबला व्यक्ति नउजल जास थौ छ युवा व्यक्तित्व निसा तुलाधर नपयनको खलाबला नेने पाखे हुने थौ या ज्याजो या डकले लिपांगो डगला पाछ लस्को सेना चुना ठुगु उडास ज्याजो या निसा वो सुई निगु बोस जोजोलप्पा सुब्या बिजेन्दाई अवश्य न ठौ उडास ज्याजुले जिस निसा वो सुई निगु ज्याजो न्याका जनगुले छिथ्याम युवा व्यक्तित्व निसे टाइ निसे चाहिँ ढा जगु पेसा अध्ययन ठोय क्षेत्र जिल्ला इन्टेरियर डेकोरेसन मलाई ठौन छिन नु छेन्देगुले ठाउ छे बालाकेको नीति इन्टेरियर डेकोरेसन सब्जेक्ट काजी गु छि बना दिला ठौको विशेष खलाबला याको नीति छिटा ठुको ठाउ बनि दुगु रहेको न नेपु सुगु
गन खखट लिसे युवा व्यक्ति पिन्ट उडासले ठ्याबिया छ बना चुनाउ रहेको न गर्व या जुगु विषय वस्तुले जुए जुम डगलापा जे छिटा चाहिँ छुन्या सटे रासिन to interest decoration da is chuka mla yakko cha sabda nyana interest decoration ya uthe ya mun ko shu ni so to daw chen chuka interest decoration daw chen chuka इन्टेरियर डिजाइनिङ धाउ चाहिँ इन जेनरल दुने यो स्पेसेस यु फुक लागु जुया जु छे जको मको कि अफिस पसपी रेस्टुरेन्ट फुक या अंडर वे डिजाइन डेकोरेशन जको मको कि वो स्पेस त गेना युटिलाइज या बालाको गेना केनि फुजी छ थो चाहिँ जिस विचार या न देखिका हजुर ठौन ठिकै महत्व चाहिँ छु सायद सो या माउ खके नौसे देखि उले या माउ खके उसको टाटो करेसन या माउ चाहिँ मखु पहिला पहिला मया सानो चले जुया जु याउ चाहिँ छु फरक जुइ दाया गेना अब युटिलाइज या फंक्शनल जको मखु कि गेना विथ ब्युटिफाई या गेना विथ बेटर वेस्ट स्पेसेस जिस वेस्ट स्पेसेस त जिस युटिलाइज या फु गेना विथ बालक केने फु गेना डेली बेसिस से गेना अपुइक जुइ फु विथ चाहिँ ध्यान दिया to bona de हिसाब चाहिँ to bon ठौँ गन खगन बने गे खथ्यो to bona स्कोप to गुलि टु गेट जी बोल्यो वाले चाहिँ केआईसी आईसी दाया दु कलेज जी चाहिँ आईसी न बनाउ ख 3 इयर्स यो कोर्स जु अहिले स्कोप चाहिँ एकदमै ग्रोइङ बिजनेस ख थो चाहिँ छेम जको मकु कि दक्को ठ्याए आज इरो चिरो पसल चाहिँ मनुपी एट्र्याक्ट गर्नलाई चाहिँ इन्टेरियर त हाई राई अहिले रेस्टुरेन्ट्स त न ट्रेन्डिङ ये ठुने सुनको ठाउँ व्यापारीहरु चाहिँ वो चाहिँ डेकोरेसन या चलन वो हुन्छ इन्टेरियर डेकोरेसन चाहिँ वो खंजी चाहिँ जुलम न हजुर वनिटा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ छुमा वो चाहिँ एक्ज्याक्ट ब्याकग्राउन्ड धाया मजु जिन म्यानेजमेन्ट यु ब्याकग्राउन्ड देख सो फुकन जोइन या फु तो बन्द चाहिँ आज डक्टर बन्द एकको टेबल खर्च चाहिँ टाटे हमरा तो इन्टेरियर डेकोरेसन बन्द चाहिँ गुल टेबल खर्च एफोर्डेबल खकि मको के एफोर्डेबल चाहिँ एफोर्डेबल बच्चा अब फुकोइ एक्सपेन्सिभ जु थोन बच्चा बोनी बले चाहिँ जी बोन्यु बले चाहिँ अलमोस्ट 5 लाख ती खर्च जुदु अले एफोर्डेबल चाहिँ एफोर्डेबलै ख बोले ढुंगा चाहिँ थियो आछि चाहिँ ठाउँले ज्यान चाहिँ गनगन डेकोरेसन या मलाई इन्टेरियर डिजाइनिङ निसे का गनगन छुजु कठाइ चाहिँ न्यू प्रोजेक्ट चाहिँ ज्यान जुन दु गेट हो जी चाहिँ करेन्टली फ्रीलान्सिङ यान चोनोदु अले छे यु रेस्टुरेन्ट यु हस्टेल यु चाहिँ जी इन्भल्भ जुया चोनोदु प्रोजेक्ट चाहिँ जस्तो इन्टेरियर डिजाइनिङ पनि खलामा छ मन्टेसन चाहिँ ठाउँले चाहिँ ट्रेन्ड चाहिँ गटिदो होल छ इन्टेरियर डिजाइन या खकी मलाई मको जिता चाहिँ सब लिभिङ रुम ढा अथवा म सब बेडरुम ढा गएको ठाए इन्टेरियर डिजाइन चाहिँ मन्टेसन ठक्ने यको छ जुन एक्जिस्टिङ छे दुन नि वो चाहिँ छौ रुम चाहिँ रेनोभेट नै याउदु सर्टेन सेक्टर छ लिभिङ रुम अहिले किचन्स उयो चाहिँ रिफर्मिशमेन्ट अहिले रेनोभेसन नै याउदु अथवा इन्टेरियर डेकोरेसन खलान चुनाउले चाहिँ ठाउँले चाहिँ मन्टेसन याउ डेकोले न वास्तुशास्त्र नै खप्याउ छ नि मलाई वास्तुशास्त्र न महत्व बिया चाहिँ इन्टेरियर डेकोरेसन लिंकेज अथवा छु महत्व हो न्यू एक अर्का न पछ लिंकेज दुकी मोर महत्व दुकी मोर चाहिँ वास्तु र इन्टेरियर चाहिँ डीपली कनेक्टेड जु वास्तु चाहिँ साइन्टिफिकली प्रुभन न जुया यक्को मनोपी त चाहिँ वास्तु सोया याउदु वास्तु मिले जु साय चाहिँ यक्को आम्दानी जुई छेन यक्को बालाको एन्भाइरोमेन्ट हजुर नमिलेको ठाउँमा चाहिँ लिस ते याउ अले लस जुयु अयुन सिचुएसन फ्यामिली वो छिटो छिटो जुइरे पनि प्रो उ चाहिँ गुल्टो सटेको ठ उ बास्ना पनि थिस मिलेयामा देगन मा अवस्था खकी मखु वास्तुले विश्वास ननमा अवस्था दुकी मोर गे जछि पनि अनुभव गठिदु 50-50 जुइका विश्वास चाहिँ यामा बिकज जुन उत्तर दिशा छे ठने मखु दाय वो न वास्तु एक हिसाब न अब पान्छले न फुटो गेकी सोक्यो मलाई टोयलेट युज जे गन्दा छ चाहिँ रेस्टरुम चुने मलाई फुकन बडै ख फुकन दोय फुको एप्लिकेबल न जुइ मखु प्रोजेक्ट से पसिबल न जुइ मखु थाहा छ हैन जिल्ला जुजु मिले आउ इम्पोर्टेन्ट दु जुजु जी प्रोजेक्ट एप्लिकेबल जु उइ त चाहिँ मिले आउ दु जस्तो या कस्टमर टेसन चाहिँ इन्टेरियर डिजाइन या रटाइ जौ इले चाहिँ ठुफुको ख चाहिँ कस्टमर सोय ख कि चिक्ला चाहिँ वास्तुशास्त्र हार याना चाहिँ वेक अप इन पस कन्सोल याना चाहिँ ज्या वो चाहिँ एस जिउ चाहिँ जी त चाहिँ बेसिक इन्फर्मेसन जको जुइ वास्तु यु युजुअली चाहिँ वास्तु शास्त्र यु स्पेशलिस्ट हारियाना जिया ख युजुअली बेसिक जको मासा चाहिँ जी आफुए मिले याना न याउदु मको अथवा इन्टेरियर डेकोरेसन त सुरुवात चाहिँ नेपालले गुलिन छ जो थो गेना गुबे पेबल ठ्याउ रे मोर मन छेडेको सिंगल थन त लिपाङ इले व चाहिँ थो इन्टेरियर डेकोरेसन याना चाहिँ छेडेकी मा रे थो कन्सेप्ट चाहिँ डेभलप जुल हमला त गेना सुरु गे ख
गुलिने सुरु नेपाली कन्टेक्स्ट खलामा चाहिँ गुलिने सुरु कलेज चाहिँ जिउ 10-12 वर्ष नपाए दु एमर्स चाहिँ मनुपिङ चाहिँ अवेरनेस चाहिँ युजुअली अलमोस्ट लाइक 5 इयर्स नाप चाहिँ मनुपिसन एजी त हाइरियामा इन्टेरियर दायो तका रियलाइज यो कन्सेप्ट बिलअप जेछन होला कन्सेप्ट बिलअप जो हिसाब चाहिँ ओ कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ जस्तै मन्दिर पेन जोन्टो कि मोरे ढेफला जोन्टो कि मोरे इन्टेरियर डेकोरेसन ढासरे मन्दिर ओहो खर्च अब ओइल छ याला मेल ढेप्ने खन अन्न आयो खन कन्फ्युजन न दैजी नि हजुर आफू को पिसे दै वो चाहिँ यक्को खर्च याउ धासा नै थो चाहिँ बेटर इन्भेस्टमेन्ट याउ थे जु छको देखि वले फुक देखिन्छ अलि गेना बालाक देखि फु वी त चाहिँ जिसा चाहिँ युजुअली गेना बालाक केने फु वी त गेना मनुपी वे त ए गेना गयो एट्र्याक्टिभ गेना देखु दा वी कन्सिडर याउसा चाहिँ यक्को मजु एकको एक्सपेन्सिभ न मजु जिसा सोचे याउ बले चाहिँ कोए धेबामा वी यसो चाहिँ जुइमको छे यु स्पेस गुली दु गुली ज्याया माउदु उयो हिसाबले चाहिँ भतिजा जको जिसकाइका छिन्टनी त्यो डेका चुनको सुन मन छ उडास ज्याजो न्यासन दिपि न्यामी भाजु मेजु पिन्छ छिन्डेका चुनको लेख छ वेकम छ सिकपिन त हायर या अथवा सिकपिन सर्ट यु राइट टाइम चाहिँ फिनिशिङ टाइमै झलमला मखु फिनिशिङ टाइम चाहिँ यक्को फुकै देखि दुङको जी राइट टाइम चाहिँ गब्ले जुइ दाया जब आर्किटेक्ट इन्जिनियर ताप सलाया नि वो स्ट्रक्चर देखा जुन दुने यु ज्याया माजुनी अबले चाहिँ थक कन्सल्ट याना बिचे बिचे यु जुनवाल बारे आउख त्यति बेला चाहिँ कन्सल्ट यासा चाहिँ जिस वेक बेला ये जिस चाहिँ सजेस्ट याफु अंग डन्यु टाइम या चाहिँ वो चाहिँ ठण्डाको चाहिँ सिक्मिसा चाहिँ सजेस्ट याफु अवस्था चाहिँ जुलमला पछि गएर चाहिँ टोटफोड याउ जुइ सेंगा चोली माउ चाहिँ जुइ मखुका रिपिट काम जुइ मखु र डिमान्ड चाहिँ गएन हो जन कस्टमर त्यो कस्टमर्स चाहिँ गेना डिमान्ड वो चाहिँ हरेक इन्डिभिजुअल न पर्सेप्सन चेन्ज दुईका सुइता चाहिँ मोडर्न मासा सुइता चाहिँ ट्रेडिसनल नेवारी थिएन या फुका वो चाहिँ एक्ज्याक्टली छौए धाया चाहिँ जुइमखो ठौँ ट्रेनिङ आसिन पनि बिसा रिबिल्ड जाछौँ दुम न्यू कल्चर इट अपना छ न्यू लुक भ्यू ठौँ टाइल मटे से चिङ अपटे हो म सिपटी बुट्टा बट्टा कोरेन आइबटी न वालले जम बिल्डअप या आइको ठाउँ चाहिँ वेजौँ उल्टो खर्च आमला काठो एफएम जन दिपि जना मी भाजु मेजे पिन्दैन छिनेका चुनाउटु आज इन्टेरियर डेकोरेसन आमला कस्टिङ के गिल खर्च ति गेना था वो चाहिँ स्पेस सोया जिस चिरो स्पेस दुसा चाहिँ स्क्वायर फिट न काफुका तरो स्पेस दुसा चाहिँ जिस यक्को वन्सा जो चाहिँ लम्सम ये कम दाया याफुका एक्ज्याक्ट चाहिँ जी अब थो स्पेस यु उली दाया एक्ज्याक्ट चाहिँ जुइ मखुका हरेक स्पेस ज्या सोया गुली ज्या माउख गेना याउख उइतन भेरियस नजर छिरा ठो स्कोप मलाई ठाउने गुल्टको स्कोप दुराइब्रे खौला छिना दुला दुराइब्ला दुसैना मलाई अझ जिमटे क्लियरिफिकेसन को ठाउँ चाहिँ क्लियर कठम ठो स्कोप यो खलामा चाहिँ ठाउने अवस्था चाहिँ गठेर स्कोप धासा चाहिँ आखा बन सिदेका चाहिँ आज यु फुल टाइम पार्ट टाइम जबला दय दत फ्रीलान्सर थौ फ्रीडम चाहिँ छुदु धाया चाहिँ फ्रीलान्सर जियाना ज्याया फुका जिस फ्रीलान्सर ताउ चाहिँ थय प्रोजेक्ट याना थय नाम वयका जिस या फुका निसा चाहिँ गुगुठ ज्यान्जन फ्रीलान्सर ज्यान्जन ख कि छु कम्पनी आबडे ज्यान्जन ख कि मलाई सुय अन्दर चाहिँ ज्यान्जन ख कि ठ आफै लिडिङ याना ज्यान्जन जी चाहिँ पहिला 4 महिना बोनिसितया 4 महिना चाहिँ बासे या नौ उही धुका 3 वर्ष चाहिँ जी होम मेकर हेर्न ज्यायाना चाहिँ करेन्टली चाहिँ जी थयो नै फ्रीलान्सर जुया चाहिँ ज्यायाना चुन्तो मलाई छु फरक दिन्छ जस्तै कम्पनी अन्डर ज्या हो मलाई थप फ्रीलान्स ज्या चाहिँ फरक चाहिँ फरक चाहिँ छु दया छौ आफै टाइम म्यानेजमेन्ट याफु छौ पर्सनल ज्यान याफु अलि टाइम कम्पनी जुलके चाहिँ वेक अप इन टाइम छ मलाई थय जुलके चाहिँ थय कन्सेप्ट न अप्लाई याना ज्यायाफुका बेटरली इन्टेरियर डिजाइन र डेकोरेसन नि बारे चाहिँ खलाञ्चन होइले चाहिँ ठोप बाइक चाहिँ मे गनगन आबड दु छु चाहिँ छु हबी चाहिँ दु मलाई कलेज लेभल चाहिँ गुगुठम बना उसन गर्ने जिउ चाहिँ हबी सोया चाहिँ हबी दाया चाहिँ आज त नोनो रेस्टुरेन्ट यो वनेमा वने मस्ती होई डिजाइन नै सोय त न जित जि अले म्युजियम्स त वने मस्ती हो जित नोनो स्पेसेस सोय मस्ती हो ट्राभल न या मस्ती हो अले बोने न मा बोने न यो
आजी चाहिँ वास्तु न सेनाओन्यु दाया विचार यानौदु बोनिसिएको चाहिँ गोल्ड वर्ष बोनिसिदको चाहिँ अलमोस्ट 4 इयर्स ति जत 4 इयर्स बोनिसिदे मुला करेन्टली चाहिँ छुट्टी हान्छ न करेन्टली चाहिँ जी फ्रीलान्सर तयाई छेयु ओभरअल छेयु जुल रेनोभेसन प्रोजेक्ट जुल एक्जिस्टिङ छेयु हस्टेल यु प्रोजेक्ट जुल रेस्टुरेन्ट टु प्रोजेक्ट जुल अयो चाहिँ अनि या चनो जिउ चाहिँ 6 वटा प्रोजेक्ट रनिङ चल जस्तै फ्रीलान्सर ज्यादै 6 वटा प्रोजेक्ट निसा यो लिडिङ ए चाहिँ फ्रीलान्सर ज्यादै जान्छ र छौं ठौँ चाहिँ सुरु राखिदिने कम्पनी डट हैन थपिसमा कम्पनी खोलाने स्टाफ हायर हैन चाहिँ यहाँ अवस्था छि बाकी देगी फ्युचर जिउ चाहिँ फ्युचर प्लान वे खगी फ्युचर प्लान चाहिँ दु कम्पनी खोले याउ दायका तर आ चाहिँ जी फ्रीलान्सर त है 13 इयर्स त चाहिँ कन्टिन्यू टु बिका जिउ पेज न दु डिजाइन द इंटेरियर्स दाया वेके न जी प्रोजेक्ट्स या अपलोडहरु या ख सामाजिक सञ्जाल पाकेट अपलोड हेर्न चाहिँ इगे खन यहाँ हुन्छ नि मलाई हजुर वो सामाजिक सञ्जाल एटा चाहिँ मलाई सी गुगु ठ चाहिँ युटिलाइज हुन्छ ठो क्षेत्र एटा सामाजिक सञ्जालले अपलोड याना चाहिँ जी त ज्या वइचन टुकी मोटो ज्या चाहिँ वइचन दु यको चाहिँ थो कोर्स यु न यको इन्क्वायरीज वइचन दु मनुपी चाहिँ यको कन्फ्युज न जुइ यको पपुलर जुइ मखुन्सा थो गन बुझे जुइ गन इन्क्वायरी तन वइ अले मनुपिन्स न फिडब्याक बुइ थौ यो मय ताया अले वो चाहिँ बेटर पार्ट खका पोजिटिभ पार्ट अले जस्तै आठो छेपडी वातावरण खला मासा मलाई निसा जे चाहिँ छेन पिनुना ज्याले छे सपोर्ट 60 सल्लाह से मम्मी ड्याडी पनि सपोर्ट गर्छ छे चाहिँ फुल्ली सपोर्ट याका छे यो ब्याकग्राउन्ड सोइसा चाहिँ सुन यो थोफिले चाहिँ वने मखुका जी फर्स्ट ख अले ड्याडी पिन्स चाहिँ यामासा यसा चाहिँ हुँदाया चाहिँ अलवेज सपोर्ट याका ड्याडी मम्मी ना का मासा ड्याडी यो ना चाहिँ गौतम काजी तुलाधर ख अले मम्मी यो ना चाहिँ निर्मला तुलाधर ख ड्याडी चाहिँ एआइसी न इन्भल्भ जुया एज अ बिजनेसम्यान लिड यान्चनो ख अले मम्मी चाहिँ रिटायर्ड नर्स सिनियर नर्स ख बिर हस्पिटल यो छेपडी वो सुनो कठा ज्या मासा छे बालो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ सपोर्ट साथ सपोर्ट चाहिँ गुल्टको माठे छ छे थ्याङ्क सुन ज्या दे वो चाहिँ इमोसनल सपोर्ट जुइ दाया चाहिँ एकैमा किनभने अझै रातभरि रे झिस असाइनमेन्ट्स यामा प्रोजेक्ट्स यामा आउट अफ भ्याली वनेमा उही त चाहिँ यकोइ सपोर्ट यामाका फ्यामिली पिन्सन ट्रस्ट न यामा हजुर अले ठो ढाइजन उले चाहिँ ठो बुन्टे चाहिँ गुल्टको ठाको मलाई साइन्स डक्टर बुन्टे चाहिँ टको ठाको ढाठे मलाई ठो बुन्टे चाहिँ गुल्टको ठाको अबुगेट ठाकु दाया चाहिँ ठाकु मखु प्यासन चाहिँ थौ माका इच्छा शक्ति माका किनभने अब चिरो ज्यान यामा दनी अले मेउ पिन्छ करयाना चाहिँ कम्प्लिट चाहिँ याउ मखुका किनभने चाहिँ जिउ पासा पिन्छ न टोटुर धुका अयो कोर्स सो प्यासन जितै या मास्ति वसा चाहिँ यको ठाकु मजुका छि खोनिना जिन इन्टर डिजाइन बन्यो तासा मलाई जिन इन्टर बन्यो ढका सुन न डिजायर वेब छु खोनिन ढका चाहिँ गुगु ठासा वा चाहिँ बन्यो अवस्था चाहिँ छुया मलाई वेक अप जुन बन्यो खस अयो दाया चाहिँ जुइ मखु किनभने स्पेशल छुएमहरु मलाई स्पेशल चाहिँ छुएमहरु जोइन या ढुंक चाहिँ जित न फुक आइडिया चाहिँ दुई मखुन्छ सो ओरिएन्टेसन ये कलर डेफिनेसन निसे बेसिक कुरा डक्को सिकेयाका अने इन्टेरियर डेकोरेसन ढासर मलाई इन्टेरियर डिजाइनिङ ढासर लाई चाहिँ सुचु सेक्टर चाहिँ ला दुने यु रिलेटेड फुक्कै फिनिशिङ पर्दा निसे फ्लोरिङ निसे सिलिङ निसे फर्निचर निसे चाहिँ डक्को इन्क्लुड जुइका फिनिशिङ कम्प्लिट फिनिशिङ ए इन्क्लुड जुइका मटनी से फुक्कै मोटो चाहिँ गयो लाइट टेउ अनि फुक्क सिकपिनी सम्पर्क चाहिँ जस्तै कार्पेन्टर पिना प पेन्टर पिना प इलेक्ट्रिशियन पिना प सिकपिनी चाहिँ फुक्क न प समन्वय न चाहिँ ज्या चाहिँ यामा आउँछ मुल्टो ठाको फुक्क न प समन्वय न जस्तै फिले व जा उइटा पनचनी उइजा उइटा पनचनी ओको मे फोकस म्यानेजमेन्ट या वो म्यानेजमेन्ट न खतम तो म्यानेजमेन्ट या चाहिँ गुल्टो ठाको उल्टो अफ ठाको चाहिँ बता ठाको ये सुरु ये चाहिँ यो कोही लस जुइका जीसी जी टाइम मैनेज या मफया आ थो छौ मनुपी छौदाई और मेउ मनुपी मेउ दाई इंटरकनेक्ट या ना लिंक या ये बच्चा कंफ्यूजन थे जुइका च्यालेन्जिङ ए भएको तर अब टाइम आफ्टर सम टाइम चाहिँ युज टु ये जुइका जीसन
बिचारिया फुका थोसा थो ताया चाहिँ सो ठो टाइचनले चाहिँ इले चाहिँ ठो कन्फ्युजन ज्याछु इले चाहिँ आटको आइ छुन घटना जोडु जसै अनु लभली बुजु मलाई व इले हामीले म जे जे न्यू डट ए लभ जु आई टु ब्याड अनुभव चाहिँ छुन जिउ चाहिँ पहिला अफिसे याउ बोले चाहिँ भर्खरै जुसा चाहिँ कोही आइडिया चाहिँ जुइमा खुका फर्निचर्स त डक्को नापियान होला मिलेन जुया अर्डर न या इन्डिया न अर्डर याउका वे बोले चाहिँ फर्निचर चाहिँ चिरोमा थे जुलका वो चाहिँ बच्चा प्रब्लम्स चाहिँ जु इन्कम खलामा चाहिँ आम्दानी चाहिँ गुल्टको ठिक जुकी मजो आम्दानी चाहिँ ठिकै जु एफोर्ट सोया चाहिँ चित्त बुझे जुए बहुदुका हजुर ठो ज्याना चाहिँ छे जब पे छे परिवार पे मलाई पास भए पे चाहिँ खुसी दुका मलाई छे ज्याना चाहिँ ठन्डा प्रकार जितो छौजी नियन माछा चाहिँ जितो फिल्ले हुन्छ न सगु ठो भाषा खलान्छ नेपाल भाषा छे ल्याउ बानी चाहिँ गुल्टो छे चाहिँ यको मलाना ठु चाहिँ फुक्क ठु मेउ पिस कनि बोले जी रिप्लाई आउ बोले चाहिँ बच्चा ठाकुई थे ठो उडासा प्रोग्राम निने के मैनाले नेना जिउ पासा पिसन दिदी पिसन याउदु इन्टरभ्यू वो फुक्क नेना जी ठो उडासा प्रोग्रामला ठो प्रोग्राम इन एट एन्ड अफ डे डुमला प्रोग्राम सिरियटी संकेत जित प्राविधिक पासा बेचुङ इले चाहिँ ठो उडासा ढका चाहिँ उडाटेको हरेक हप्ता मलाई छ हरेक विक चाहिँ सम्म मोनिटर छन हया वेक अप चाहिँ जौ ज्याख छ निकनि यान्छ ठो प्रोग्राम चाहिँ छिटा कष्ट हो चाहिँ जिउ रिलेटेड मनोपिस जिउ कम्युनिटी रिलेटेड मनोपिस छु यान्चो नौदु गेना यान्चो नौदु दाया इन्फर्मेसन बी इन अ वे चाहिँ छौ अब रिलेटेड फिल जुसा चाहिँ मसिकी त न अपु अले इन्स्पायर न या मनोपि खला नेन्यु बले अले जित चाहिँ बाला ताका ठो प्रोग्राम नेन्यु बले चाहिँ जी अब छौ कम्युनिटी छु ज्या यान्चो नौदु गेना ज्या यान्चो नौदु दाया इन्फर्मेसन न जुई अले मेउ पिन्स अनुभव गर्नु बोले चाहिँ इन्स्पायर न जुई अले नयाँ अब जित न छु याद आया चाहिँ ऊर्जा वही अले वो चाहिँ जित लगे जुई जस्तै आठौं उडासा ज्याजुले चाहिँ ठाउँको अनुभव ठुको ठाउँको चुनाउले छिरा चाहिँ गयो फिल दिला जित चाहिँ छौ प्लेटफर्म वया चाहिँ जिउ कम्युनिटी चाहिँ जिन थये रिप्रेजेन्ट आउँथे जुल जी चाहिँ को खुसी जु यको सुभाय देसन छ न मलाई ठण्डको झाया खैतला छ उडासा ज्याजुले यको डेर कोरोना महामारी जुया छ फुक्क नाप जुम खलान चंगु टुकुले चाहिँ ठाउँ चाहिँ प्रत्यक्ष रुपैयाँ छिटा ठुक्को ठाउँ बुनि डुगु मलाई ठेना नाप खलान छ यको डेर मलाई कोरोना हैन तर एसाना छ ठाउँ सामाजिक दूरी तया चाहिँ खला बना ब्याका चुनाउले चाहिँ ठगु नुओ ख पुंगिटा ठण्डको स्टुडियोको झाया ठगु टाइम ठगु इ जिमटे ब्यादिला यको सुभाय छिटा यको सुबा थौये प्रोफेसन यु खला बोले थौये खला बोले चाहिँ जित खुसी न लगे जुल अले रिप्रेजेन्ट छौ प्लेटफर्म रिप्रेजेन्ट जित याना चाहिँ बिजेन्दै उदय समाज दिउन टाइम कया चाहिँ जी खला बोले चाहिँ नेपुसे चोन अले ए जुनी यको सुबा बिजेन्दै यक्वेको सुबा देशना चना केमेजु निसा तुलाधर जिवेट वेक न गु ठौ जित इन्टेरियर डिजाइन इन्टेरियर डेकोरेसन बारे जित खन्यंका दिला कना दिला अवश्य न छिकपिन्ट वेक खन्यन नुका खेन देखिले इन्टेरियर डिजाइन महत्व गु कठन्दै इन्टेरियर डिजाइन दैको चुप डिजाइन छिकपिन्ट ज्ञान डट दैको आशा भोलासँग चिकै चुनको जुल याजो उडास व्यक्तिगत जीविकिन तुलाधर पाके केमेजु निसा तुलाधर जिवेट यक्वेको भिन्टिना देशना चना चिगु पला सफलता जामा छि फागु क्षेत्र सफलतापूर्वक न्याउने फेमा रहेको काम न यसे थोय जाजु उडास पाखे जीविकेन तुलाधर न भयोनिको उजा फनचनको जुल लिसे गुला धर्म गुला पर्व न्याउडु एजुनी गुला पर्व धर्म न यक्वेको पिन्ट देशसे छेहे सुरक्षित ज्या चुना दिसरेको इना पेसे थोय जाजु स जीविकेन तुलाधर न भयोनिको उजा फनचनको जुल आइट बा शुभा जेमा भा नेवा मिडिया प्रालिया पिठना टिकी झा वापो नेपाल भाषा खेले बिस्का मसिका डोगु वापो वन दिस वंका दिस टिकी झा वापो हरेक बुधबार 6 दिस वार्षिक ग्राहक व्यवस्था दु सम्पर्क 9841 63 35 31 9841 63 35 31 कन नेवा अन टिकी झा